Kaseng United Democratic Party UDP menta kasengi ka khatsantrik nailar ka jingelang kaba kala syong kirki kala rai bakan dawa bet bandon da ka judicial inquiry na ka sarkar jila kani ka jingelang kadei ka blakhat kirki do president ka party pa Metbah lingdo haka yeng sa jong u haka jinge don langkinong kitkam barang ba ka party ki MLA pat ki MDC haba kren chikilat pathai khubor ba Metbah ulong ka party ka pedyang ya ka jing terwau ba lakmen rumbui baun eno shuai ka tanat kampo yeng bat pentep baka parti kala dawa daka judicial inquiry nak sarkar jela kenang bakan don ka jingtohkit ka khuid kadi ka jia ka bala jia ka khat elektrik nanti benai haka bedi bat ka jing siapniap ke jong Chesterfield ko thank you akan termasa kala wanra ka jing sokhia nak kalian jonga ba kalau dia juga bentar pada ru bangin hapsin kerja berkat balai bakawan jabat kumnu kawan dia tiadin ba nilai don ka phone call bagi home minister nama bangar amdon hasnong te iru ilet ya ka program na minin sa dong stoin bagi salupa na ka bentar independence distribution intasi nilai raibang ini benbo ya kecil kenduk intasi dua kerke kepada ki senior leader ki jongka parti UDP angkat ki minister baraka cukup por nagaliang jong iba lakman rumboy home minister ila penpau wa iru ikwa ya kabani kenduk ban pensou at ban yitu ini hak beliba kajin jia kabla jia kata kasi te nakaliang jong i paramboy adin jong kajin kren ba kajin shine kajin jong i nakaliang kapatiru kumbala penpau ba ismo ba nakaliang jong i undon i kabalong naka liang jong i kum minister isu ba kum kajing shimmi kajing kekli aka bade bat kajing ja wala la kamde na leng jui mu taw badan hapo ka bo ipit smo ba ide ban eno ya ka department jo ka home na ki portfolios ki ba ipat na jui te iru ila ong ba na sonde ya ke bangan bu soy gini ki sebo je berkat jui hapo ka parti coba in pa city coba chief minister de baraju ko porro ka jing ajimut na kalen jui ha kawan bu ila judicial inquiry kalong ka batay banlap ya jing shisha balai makapoi hadu upot jong kajing club no jong komensiam ko do jong iba Chesterfield thank you but naso banong ni ba nakaliang jong parti ru milay menjur lang kawe ya kani kalai ba nakaliang jui in I should start kajing top ban pelai no ya home department nakal jui bagas mo kani kalong kalanti ke babha ka bade knang ba kajing toket karena ko khuid ko suba krem da mai I don hapo jong katuka department ka ba ibat menta knang ba ka ke ba nlap nchal kan long ko penhun lang ya baro namale menta kalong baro ka jing bu ya ka jing kli ka ba khrab ha ka be ribat ka ni ka jing ja te kum ko parti ni sim ka lai mina bagi semua kami menjawab jika jing semua nak di baru pun bagi ni aja kita ni sekarang uji minister pilihan city jingkar part nak jui ban pelat no ya ka home department na ki portfolio ki ba ibat mai bat ba ka syong pala sa uji minister ka ikabo ai lani hanubun ai ya ni ka home department haka ju ko po na kalen jonga
ka kungi kubor ki bangalayo ban blum lengba ki social media platform long bakila don ki jing ya ka penjot ya ki kali jing yet helmau ba ya ka jing ya mensau hangni ba langtai ngada kwa ban kerpat dar jing so ya ki nong susno jongka social law jongka state brokaway pakin subha ban kesha nama nakaliang jungi kum kino yalam ngila shimi ka sinjam ka bangi de ban le bat kentu yaki bakin subha ya ka ban yitre kat nakaban takajing bahajimnya jong ka jela brokaway